Daripada itu dah. Panggil lah cabiak tu. Cabiak. Cabiak. Oh, biak. Kamarilah. Ya, Mak. Ada apa, Mak? Iko abak ang kabatanyo. Abak kabatanyo juang 6 mato. Kalau dikecek amak sebentar kau abak kabatanyo. Tu bak ulang lah mengecek balik. Yo ke dia lah yang biasa je. Dia amal lawan je lah. Wa ang ngumuang lah 30 lah biak. Lah patu ang babini. Lah 2 calon. Nampak? Abak kau lai. Lai bak sebenarnya, Bak. Lai. Sadang dakik-dakik gini. Yo, cuma lu masuk. Saya kalau untuk dikenalkan ke abak, ke mak gitu Dah ada masuk-masuk dah. Dia rancak aja tu. Lai lah. Kau rancak lah, mak bodoh aja dah usah sama bini. Jadi itulah. Kau yo ke bini, dah. Anyo ampe syarat dari abak untuk ke bini. Dah. Apa tu, Bak? 1. Rancak. Badagok bodi dia. Mantap. Nang kedua, kayu. Tak dulu tu, Bak. Harus kalau nyoban se, tambah kuruh hang mencari. Mak dulu bansai. Amah dia, Pak. Ya, Mak kalian rancak dulu. Bantuk berkarya senat. Kalau coki tapi anak sagan awak. Nang ketiga Persatuan Indonesia. Makasih abak. Cari bini go nambah terati. Santun kau orang gaya. Lah jale. Dan nanang ka ampe. Nang paling utama itu adalah agamonyo. Agamonyo. Kan sahabat awak di Minangkau ada basandi sarak basandi kita pula. Harus. Lah jale. Ijang kare-kare bana. Harus kanak kau harus kare. Kau dak lunak-lunaknya awaknya bola lu. Iya, Pak. Lah jale dia lu biar. Kalau batu-batu lado bisu ang bau kamari. Tapi Tidak ada tapi. Kalau indah ang bau bisu tapaso wa ang den surua mambaonyo bisu se lai. Lembang rati. Lai, Pak. Payang. Dah. Pak. Abak ang ko biak. Mak. Saya dah